Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye ti drama tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Apayakas ti matantatang. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapayakas ti matan. Kalaat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay, Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga agkakasakit ti sao na kanya, tatang. nuar arigay na saan kayo met nga agasawa. Adda anak yo. Ngam saan kayo met ang nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. No di na ka kumama irespeto kas ina ti anak na. Irespeto na ka kumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan. Namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas itisigod? Kan may sa uray saan anasaya ater aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwada. Nagsakit a panunutan, tatang. Adi daman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariribukan ka talaga, friend. Diyak ka muna niya taramida. Megan, Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. anya? Ang mga no damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko yung cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslaawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasayat day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunot ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. Nusak nga amamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga ama ti anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Dayta tinararamit ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Nabannog akong tatang. Amin na ba nagarumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti magik. Nga aginggat kabalag. Agano sag. Ngam nagbidot na. May gan, anak. No agan ano saklata nga oray parparo pa ng awanan panagayat na kanya. Tsaka munuan yan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak.
Among friend, nakaragrag saka ka makakita kan kay iti kastal hangam. Apay anak ko namday ka, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon a makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak kan akit kitaan. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti dayta, friend. Imbaglakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken ko na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, jaka mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, ti agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod no na. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga rod. Jakmut kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asisaklaan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay na anak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliverak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, aginanakamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat. Numarik na kadyak kabailan, aginanaak. O alakit din, umuna kayon amaturong. Ay, nakapalas ka matanak. Awan mo trabahom ita saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingka nga rudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agananad ka, anak ko. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngamnay. Napanlata nag-deliver iti lako na. Huwan garot lakay. Panagkunak. Kayat na lang nga dararamitan na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputam mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day chay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kong agsangsangit. Awan mati amok aparikot na. No saan aday chay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ah? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ah? Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamot.
Wan nga agpaysoan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinak man angawon iti kasta, Lester. Malabayadam kit din day ta t-shirt nga inorder mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Come on, friend. Nakaragrag sana. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, Wen, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputan nakalako ak itinasurok at 30 pieces of blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka close mo agumatgatang itilakom. Saan mo't, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y friend. Na-diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo nak para iti anak ko. Sa bagay. Agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend. Wan nga rod, ado nga min tao dito yung kantin. Oh, ada message mo, friend. Wan nga paiso. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Di agar-aram kan ka, di college tayo pa'y laan. One friend, iso. Uy, amang ano isunti ka forever mo, friend. Sika, di man. Awan pa'y ti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Amangan no aramiden na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pa'y laang nga palpaliiwan manong. Nakaisam kamutlatan nga agtetex. Ha? Sino day takatetex mo? Iko Jay man babae nga ararmak. Barang aklo na nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti day nga imbagam, manong. Sapay la kumangarod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy a kinataar ko. Ado ti babaeng aggusto kanya kaading ko. Iso na laang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado laang, manong. At ti babae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at daagar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga main nga ta umawawag kan kwa na itinaminsan nga altaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon agumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak itinadlaw ko? Ay kat nasayat ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parika ot no addaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang, mat, Megan. Oh, aping imawag ka? Eko salud-sudag ko Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? No anya ti makunam? Oh, may kalata Alangan nga ibagak asan.
Agyaman ak no kasta, Megan. Awan anyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Ngamkalpasan iti mano atawan. Naamok ada kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Iso nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakan hak. Napanunot ko akamo dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la kuma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, diyo liwayan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay asaam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bale akarelasyon daytoy. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta daytoy. Inggaid na nga ron ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay, ket agayat kankwana. Nagdaton nga ron daytoy kini Megan. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan, naamok ada kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak, nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Iso nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakan hak. Napanunot ko akamaudyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la kuma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sikala ang ti babae nga inararapaap ko. Kinapud na. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ti panagayat mo kanyak ini. Ngam, kayat ka na ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Daytoy ti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester. Ikarik dayta. Kan maysa, saan la ang asikat ti ay ayatak, Megan? Nudikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagay ti barkada na Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid la day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybayan takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na.
Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ararmam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami, Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. mami, Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapod nun ha. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamjak laing pakpakaam mo ken ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamong, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay lako ma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pa'y. Tikas itinapasamak kanyak iti kalabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Alester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para ken ka. Agyaman nagtatang. Kunaklakit din no awanen ti panggap mo makiasawa. Kinapod no na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas ti tinaramid ni James kanyak. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kulehiyo. Kaadalam day jay. Isu nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipod pa'y. Mga no di nakayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan day jay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Si Kajay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang day jay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw tumutla ang day jay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rot takas ta, Lester. Madanakan. Ngamin, iti pa nagsasao na pailaang. Di nakayat aparakan ka. Ala, di mon panunutan day jay. Di mo liplipatan nga ay ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan ayat ta.
Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay Jebalayda, anak ko? Kunanang, nasaya at mat. Nasaya at garod no kasta, anak ko. Kat, kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas itisigaw, apasig anag mabad iti rumrumwar itiniwat na. Saan mat nanang? Nasingput mat ni Antibadet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Amok ngamin ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nak akayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da dya bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tanaanakan mo't day dya babae. Anya? Ay unay mata ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay payla ang single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagakken kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jack kayat dayjay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akap-kapin ano. Saur ka. Aping italaang ibagam nga agap-apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa'y laang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pa'y laang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo mati agapla itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kayat ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wala nang. Nadyak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain ije balayda. Ha? Amang ano di mo madanon ije balayda anak ko. Amang ano anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya? Masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itimbagak. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupam. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akas ken kuana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya?
Iso asiguraduam at talaga asika ti ama ti sikugna. Amang ano di mo amo, kat manay nayunan laeng ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Day tangamin tinagsaritaan mi kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka maaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, Maddakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos anak ko. Anya ti mapasamak, iti pan nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaunwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti may direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester. Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana, gaputa ammo na tinapalabas ni Megan. Iti sabali abangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester, ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga nagsaritaan da, amakipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti makalawas a seryetayo anapaulwan. Namnama, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, makipagnaid kayo itiin ni Lester anak ko. wala nang. Day tangamin tinagsaritaan mi kini Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang, Ala, addakan ka day ta anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos, anak ko. wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alangaron, agan-anat ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanang. Amok nga awan trabaho ita. Gaputa nagpigsa da ito'y abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Oh, anya pa'y laang ter-aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng, tamapan mo ilaba.
Mami. Di na pa nawawagan iti mami? Saan kayo pa yan nagkalaysay ti anak ko? Anya. Sa bagay, talagamot ngawan ti mapasama ka kalaysa, gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Ay, aawan, agtrabaho ka kitin. Ala, mapankan! Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho diti balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan anak ko, kat di ka madanagan, tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pa lang amin nga iso ti inaram ni Manong. Ay, di ka madanagan. Saan ba't nga ayatan ni Lester? Ni Valen ti ayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. Ngam, no saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kapsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jak mo, noan niya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lagay, madanaganak iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutag nga main. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot dayjay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amudamot ama sikog ni Megan? Isuasaan damat siguro amaramid kan kwa na ti pampanunutam. Ay, sapay la ko mga road, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastulat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot kadakwada. Sigurado ka. Wen, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok laang kan ka. Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga aganan nad iti, pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laeng. Narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wen, friend, di mo liplipatan ti umawag kanya ka? Wen, friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanya. Wen, friend. Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang, napnapanam. Adda lang pinapatag nga inasikasok. Iso nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay kasta ka? Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan tamamim kan ti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Idi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamot na sana kas tingag bagbagyo. Kan dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kastilata ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayanda nanang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamot akas jetar aramidan da kanya. Mami,
Pudno ka di ti impulong ni Megan kanyak. Apay akas di matan ti imbagbagana. Taan niya ba ng tiimpulong day siya babae kan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan laangan day ta babae dito'y balay. No kasta ti kayat na, agawid laangan iti balay da. Mami, Alangan mo't nga agdundon niya latan dito'y balay. Talagamot dayjay a babae anya. Noan niya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, wan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko, siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan niyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya ti kayat na kuma. Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanyak. Anya? Ada na patag-apagnak inton bigat. Isuanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumatan. Nalawag? Anya? anyat mapaspasamak ditoy. Ha? Daytoy man a babae? Ibabaon ko lang nga aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diya ka muna niya, Teramida, friend. Mariribukan ako na. Ha? Diya kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Di kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid kan, iji balayo. One friend, agawid aklangan. Rumpang laang. Panunutong mataday tasikog mo. Wan nga ron. Kastay lang nga ron din nga umadanin ti panagpas ngay ko. Ngam nakarkaro pa ya babaonan ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at taon. Di daman lamasyan kan ka itikasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Wan, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok matkat tatibagang, Lester. Kan amok ana ipadaday ta panunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lapdan tayo. Ha! Nagbidot na siya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na siya babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Kasla limawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amapan ka, saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito ti pag naadanda. Ijay latan balayda.
Ay rumbang laang. Jak lakit di kayat nga adda pa as asikaso dito'y balay. Marurudak man. Mega na nakaw. Apay kasta tilang ang anagawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mi kinitatang mo asarong karanda ka kuma. Sana, nanang. Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nanang. Ibaga manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan ang makipagnaid na kadagiti naganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti pannakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid laangan daytoy. Saan nga mo ni Megan nga da sabali a babae a karelasyon ni Lester, isu a kanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Bakat Badet a babaonen ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid iti balayda. Itagagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka anak ko. Plan-planuan bikin ni tatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayan da Lester. Sana, nanang. Di kay mapmapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di parikaw. Nanang. Ibaga manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulungkan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, Diyak kayatan ti agsubli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nga yak. Noumay ni Lester. Agyaman ak. Ngamnasan. Okay lang. anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay. Agin ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti pannakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. nasaya at laing ngayon tanagawid. Wan nga raod. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga rod. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol da ita. Ala, aywanan talat ti anak ta. Diyak ka mo noan niya ti aramidak, nanang. Mariribukan ako na. Megan anak ko. Apayakas to eh. Apayakas to mantan ti mapaspasama kanya. Ala, husto na anak ko. Di ka unay agpanunod.
Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamak kan kaita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatag timpay ko. Ngam apay kastoy ti isubad nanang. Diyak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, mami. Tinapod na. Nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minen ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babayi aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas tilangana, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ki ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Iso ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpas ngay kanan ako. Ngam gayta, saan pa'y ang nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anamnamaan nga umay nanang? Ha? Kinapod nun. Nakitak iti rabi iti postay di a babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya? Nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak dito nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Megan, anak ko. Patib karam ko ba ti pakinakam mo? Nanang. Amok akabalam dayta, anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay a Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan. Kitagyaman ako na iti kanayon nyo apa ng palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. No adaman ti nagbasol. Isuta. Saan asika? Dayta ti kanayon mo alagi-lagipan. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Apo ko tako na ma, si kakit di mo't alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sa mamati anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Mala, agpapigsa ka anak. Inton bigat,
Makaruar tayon dito ospital. Wan tatang, kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day ta adu a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijaan da Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsalitaan. Di ka madanagan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yung manla pinanunot ti kasasaan ko. Megan. Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim, jak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lat ang mukiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigan. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso ak. Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Huh? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tangay bagam. Nanang, anya nga tano aga-brodak mat? Ha? Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Ha? Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amog akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng, awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam. Ala, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga agastos iti panagadalda. Ngamin, addametten pamilya dagiti amada. Anya, agabroad ni Megan kunam bakay. Wan lakay. Daytamet ti kunana kanyak. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa ngay, wan kunak ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay. Iso anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Mega nanak ko.
Agan anad ka iti Manila, ah. Wala nang. Di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit nga ang nanang. Sa anak nga agbayag iti Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay. Agawidak adagos. O sige nga ro, anak ko. Agan anad ka. Wala nang. Kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing. Di yu kumabaybayan ida. Ay, nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay ang pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy. Nasaya at matlagta. Si Kangay. Kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalun at kami lagtan. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa? Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? One, Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. One gayam. Sa dino ti papanam. Adamat ti bag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng na nga rod ti agresign tapno asikaswenan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapol na. Di na ninamnama lagsabat da kini Lester. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Wan gaya, sa dino ti papana, adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. O adtoy, sangaribo. Imbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim, awatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaam latan. Nakaluganam ni Megan, kunam anak ko. Wan mami, naamo kang agap apply gayam nga agabroad. Anya?
Wan, mami. Isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di. Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jack umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kini Manang Valen? Ha? Anya day chay, anak ko. Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka inawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day chay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jack agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakas jay ti pan nakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak-laang iti husto nga ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na day ta babae. Ay, unay matanti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwarda iji hospital ang nagdiretso na ditoy. Aging ga ita, Jack pa'y pulos nakita ni Manang Valen ang nagginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, Jack amuno niya ti bagak iti na jay ababay. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay ababay. Uray ti silenda la kuma ti madalusan na. Ngamsaan mat? Impagarob ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngamsaan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inak nga rudan, ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw, ala ingkang arudan, agan anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, Mami. Ay saanon siya kunti makaamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isulaang timabati dito'y. Sa bagay mat kit di ah. Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imat ko. Awan mo ti makitak akong boy. Ito gaw ko pa'y laang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong boy. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, Mami Badet. Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo iti balay inton bigat. Oh, apay akas lamay sa kilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo laang. Agore ka. Anya di ibagbagam apaskan ang maangay iti balayo. Ay, ko, Mami. Agluto akla ang itibasit a pagsasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan lakit di aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo lat ta iji balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, Mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Awanan bain a babae? Nagsinungbat kami ah. Makaungat ket din? Nga awat
Umad tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madamang aglablabak ije likod. Di kayat nagayam, ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan ba in a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tag sarita ta! Darasam! Ti awanan ba in a babae? No kastamat lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din day nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu kan ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali da di Valen ngam ni Megan. Ngam san matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, idi day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin. Idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay anapanak nakakti kinasingpet ni Megan. Mami, Ngamin, do sa bali laang a babae. Ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amuna ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Wan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan matan. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matla ang nagbalin a responsable, a partner idigan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anya man dagiti napalabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso asik ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Payakas na tilangam anagawid, anak ko. Kwa mami, jak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at tamat mami. Uray nga ron ti putot ko. Jak nakapakada iti husto. Sana bali, taadalat tamo ti Chay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laang,
Ta saan mo na makita pa'y ni Megan? Ala, mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto mo't laang anagalas ti ugali na. Oh, apay akas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan. Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. No amok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Ket ti kanayon ko nga ibagakan ka anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan anak ko. Agururay ay hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agururay kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.